namhlanje sise Ward 55 ewadini kaKhansela Mfeka bezovula izindlu ezu-16 and ama R293 houses la is a rectification or rehabilitation program and abantu bebekade bekhona izindlu zabo zawa and izindlu zakho ukhulumela omdala kodwa ke sithe ngaphambi kokuba sibanike ama-title deeds kumele lezi ndlu zabo sizivuselele size zibe zinhle ngaphambi kokuthi sinikezele bona. Yabona manje nala sikhona umgaqo and abawakhile bakade ke kuyi-gravel njalo abantu makade lini izulu bengakwazi ukuhamba la kodwa ukhansela and wangena emkhandlweni wacela ukuba ukuthi kulungiswe lo mgaqo. During the period kube khona amathuba amaningi emsebenzi adalekile and abekade permanent amanye bekade temporary. So ke sibonga ke umsebenzi emihle eyenzakalile singumasipala weTheku ukhombisa ukuthi uma abantu bekhala siyasondela kubona sibamisane nabo and ukuze impilo yabo ibe ngcono.